Ka Khasi Students Union KSU Maulai Circle kalayo ban rakhe ya ka Khasi National Awakening Day ne kasni kersiuri ha ka saw tarik uyayong arajar arposaw da ka ba play perda ya ka matcha prang Khasi League Basketball shinrang bat kenthei ka balong Hamadan Basketball Maulai Nong Pedeng ha ka ni kasni la play perda da General Secretary KSU Central Body uba Donald V Thaba ubala longkum ukongsan ha kani ka lumpong yelek kai basketball kidan khat artali ki kinhun ki baya shimbenta na ki kinthei batlai photali ki kinhun ki baya shimbenta na ki shinrang ha ka singi sedang la sedang da ka jingelek kai ki kinthei na ka kinhun mau ka siang Marvels persha ya ka dubak si ha ka ba ka mau ka siang Marvels kala job da Henry Puar la ar khundai ka Nazarene Ningnong kala khor ya ka nam player of the match katba na ki shinrang pan kaseng Maulai Nong Pedeng kala job da Sanpuwei la Sapo Point ya ka KSU Maupram Circle. Kanam player of the match la yo da Steven Lamare. Kwa bangai ke jingero ya ka KSU Maulai Circle basa sisien kelala ban beteng diang ban pentulun ya ka Salentem haka ba kelala ban pelong ya ka ni ka 4th edition jongka basketball tournament ka ba tournament ka ba nyele kai tang par kasi om bang nyele kai bat kiwei pat ki Jendriu. Oh, Messi ibu diberi di bagian tu, ya kaki siu ki orang ba beli di Australia tang para mafi di penyakai batang ikasi beli di kang lat di giwei beli pinsu sakut pinsu set baik iladi inside a box around within the four walls. Andre kamli kejing kang lat, andre kejing pemu kejungihi bangi penyat yang kini ke tournaments. Kemudian bagi kuah ban ai platforms ini dengan ai rensan ya ki parodo para sedang kejungi ki batang ban Peni ya kasap hagi jinglia ka hagi jungki kembangan suai nupsa hangi pi boro subuh mentala da kadon ka college week po senyan tenis college kamun ki players ki beli besim mentah basketball ka football kin debi ki kena senyan tenis inam sya kena senyan mans kena Shillong college betum ta terter tiga jingmut ke jongi ru ka long bal ngi pelong ya kani ka Khasi League basketball tournament insya tang para kasi bat kata ka objective dan ka vision ka jong ka KSU ka long ba ini kilong kita kirensan lami ki madan ki ban ai experience ki kena jungi ai kini kun safara mengi ai kinyo kala begini kun safara maki ban lokum sibenta bagi ban kre ila dia ban kiu pat kirensan ban kun pat bagi wi gejek kendriu lagade ke state level dan ke national level but international level ban kiu begini kirensan kini ki levels ki boper jadi ke jingang nut jong ke KSU namar lagi ba jinile kai by day bagi disiplin kita pair dari tengah basketball hangi po jela megalaya jungi ka hiar sabapalap but ke KSU baka pelek tangnya ke basketball ini pelek kairu ya ke badminton ni pelek kairu ya ke cricket ni pelek kai ke chess ni pelek kai ke bun ke jingle kai ke bagi ni abit tangi ki para Khasi berkeni kala ni la banong baka dikata ka awakening movement kebagi pelong mata Khasi National Awakening Day ketika awakening movement yang ini bagi hapan simpia di samlari man ilakren sapang drugs lemar ngi bagi pun samlagi jungi andaladat ikam kijam kim dan su ke banle pat kila sungop ha kijing pun thami kan kijing di pun buat di bahar rukom andri la de gidan di jaka yele kai di biang ini kalau message ke sorka la de gidan kita ki infrastructure itu facilities juga biang dan mata kita ngelak kai lesi ki kena ki jungi ki simkia hadu kata-kata bengila bal kiu ha kirinsan ki doper dan ngi kiran sepangan ni National Awakening Day kade ke jingja ka baja hausdam kat prospa arf pendai ha ba bangi ngin palak bedur buat ki great grandfathers ki jungi rum pat ha kade ke jingi kun apa dengan directing bat ka ribilat dan ni kata ka East India Company but kini kaya beteng ban penkenma yang ni ba ngi gini gejek ndri ko bayele dari ha kanu ke benta ha kanu madal nginya ya kun baik ka Khasi National Awakening Day kan dei tang kata sngi ke ba ni rakhi ba kan penkedit ya ya gri gejek ndri ko jungi por ko ndri ke dei ru kana history pakit gejek ndri ha ka ba dong ba kan ni sngi ni tip ni wat jing tip ke baca hagi history hagi menor apa ni baca bener mengira menong ba kejingon thombor ki banabar ningkong pa khmat apa bor sarkar ba klan tampok petai ka bagi orang tak ribilat ba ki ong hak tin pareng asan de beset sinda United Kingdom kawan ban
Yartma ya keberi ngudram ban kamtam apa hima kasopra la ile persya dam ga hima selong ban hima maharam ta ter kini sei dikitiar ile ke joki kun persya ban kini sedang ni sedang apa nong klau ha kini si sater ke yong hat perspa andai baldan ta ke jinge kun persya ba argut ki spai na po ki garibilat la kelonyak lor ki ki spai Rio lesi ba diberi kemudian nak soka kemudian politik sebentar ter kemudian kim sudan syu kata kejikit kiri kata kejik snow dak ta keri kejak Rio ba kemno ke history kala komandor ya kalau we kejak Rio Andre kila perhat baik tanggal lebih simen kebemut ba kani kesni kamdan relevance syu pergi agak jingsha nak kalian ke isu ni la benben ba ngin pelong no ya kani kesni kersiuri ha hangti apa clear apa Eastern Hills District agak beningkong nak kalian ki jalam jangan ki isu Eastern Hills District minute lalu punya kendu UDC wang kesong hong CU lalu punya kendu ru CU juga election committee berulang ba kam nilai lada tengah ngundon problem nak election committee lada district administration kam ngundon problem district administration kalau ai ya permission kalau ai verbal assurance ban ai permission ndrei hakini dia seni kalau khang kalau cancel no yang permission dak ba ida ba dan geneka model code of conduct itu nomor bagi ai kata kau kam nilai ini ndrei nak dia ngejungi ngiwat we gilat kiniti dan penuh ban pesngau yang bagi social media sikit ba ya kan kam jong geneka seni kersiuri but kani kam de bakal kerja ini ndrei hagi sistem ki banwan ngenyai beteng di program ki beper ki bakam he ha kami sini terpang pada kata kapur ingin baik ba what I daw what kan kata election gi ini marah sistem kemudian election ingin nyat kemat baik ginu program ingin tolong ya kanika seni kersiuri amal lah kisnong kitaru ngingilang jadi bengi kuat mentolong support Eastern Hills District in late mentah-mentah ngilah boleh ta Andrei namar ba kaladan kecing keren ban maki hil ai badan kata model code of conduct batum jur bagi ai daw badan kan itu guri ura badan kecing tiang kecing songsir ti ngiong toh kecing keren de toh tambah lasim sedem pada mendai menurut